Assalamu alaikum. Торговляны баштайбыз. Бектестинг. Да, биздики, как обычно, бир айлык тайфрейм менен баштайбыз. Анализибизди решающий фракталдарды белгилеп алабыз. Бул жактан рынокто карайбыз, кандай кетип бара жатат, каяка кетип бара жатат. Бир айлык тайфрейм боюнча ликвидность бар, снятие жок ага. Үстүнгү хай. Да, бул жерде карай турган болсок, рынок үстүнгү режим блоктон реакция берген кайталдыйга. Бул жакта бир айлык неэффективность бар. Бул боюнча дагы рынокто покупкага реакция болушу мүмкүн. Так, неделяга кирип карай турган болсок, неделяда бизде буга чейин неделянын минимальный базасын снятие кылып өдөй кеткен. Үстүнгү дискаунт зонадан рынок разворот алып кайталды кеткен. Так, бияктан уровень поддержкага закреп болгон, значит, бияктан на данный момент rejection блоктон биз покупкага карасак болот, бирок продавецтердин күчүн көрүп жатабыз. Так, дневной тайфрейм боюнча ближайший фрактальный хайды белгилеп алабыз. Так, H4 боюнча сразу. Негизи тренд пока продолжат экен, М15 тайфрейм боюнча дагы карайлы эмне бар. Так, пока неизвестно. Давайте мен азыр экинчи торговлям. Бул М15 тайфрейм менен торговать этип жатам. Буга чейин менде мындай опыт болгон эмес. М5 тайфрейм менен торговать эткен. Просто азыркы сценарий буга чейинки IFVG сценарийде мен М5 тайфреймде лондонский жана ошондой эле американский сессияда колдонуп жатам. Так, бул жактан дагы американский азиатский сессия колдонсок болот. Вот мынакей сценарий бул жактан көрүнбөй калыптыр. Вот уровень, скорее всего, бул жерде закреп, продажа. Экинчи закреп, продажа. Мен азыр бул жактан продажа көрүп жатам. Поздно кирем азыр продажага мен. Лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Азиатский сессия менен. Эгер Азия отрабатывать этпесем мейли продажа Лондонго киребиз. Американский сессия бар. Бизде бир күндө ар бир сессиядан бир позицияга киргенге мүмкүнчүлүк бар. Бияк ушу меники 83 минус болуп турат, атыяк бір эле. Так, ПДЛны снятие кыла турган болсо, бизде уже опасно болот рынок. ПДЛны снятие кылды, уже опасно. Рынок покупкага кетип калышы мүмкүн любой случайда. Давайте, эгерде стоп болсо, стоп болсун. Неге дегенде менде азыр рынокто продажага модель бар. Соотношение прибыли отрабатывать этелик. Так, көрүп атам бул жерден покупательдердин күчүн канчалык күчтүү экенин, ылдыйга түшүрбөй жатат мени. Вот меники уже тик профит алынды. Биринчи позиция меники прибыль менен жабылды, 2% аябай сонун. Логикага түшүнүктүү болду. Вот Азиянын фракталный хайын снятие кылды, ПДЛ бар болчу дейт, ликвидность. СНРга закреп болду. Эффективностьга отрабатывать этти. Вот идеальный продажа. Бул биздики М5 тайфрейм менен. Эми биздики азыр лондонский сессияга келдик рынок. Азыр бизде запас акча бар. Азыр мен продажага бияктан ачайын десем, үстүңкү эч кандай ликвидность снятие алган жок Лондон. Вот мындай продажага ачмакмын да, эгерде үстүңкү ближайший фракталды снятие кылып, ушундай закреп бергендечи. Мейли көрөлүчү. Вот, көрдүңөрбү? Логика ушунда. Эгерде ликвидность снятие берсе Азияга, значит можно. Бул ложный болуп эсептелет. Вот, мына снятие бар. Эми бул жактан карай турган болсок, рынок Лондон Азиянын минимальный базасын снятие кылды. СНРга закреп болду. IFVG неэффективность бар. Покупкага рынок каралып жатат. В данный моментче трендти бузду. Чорчуп болду рынокто. Эми мен азыр эч канчага позицияга кирбейм, лучше пропускать этем. Мен бияктан рынокто маркет мейкерлер покупкага кирген трейдердин ылдыйкы баасын снятие кылышы мүмкүн толтурду. Мен уже американский сессияда модель чыкса кирем, либо мен азыр эмеден кирем. Так, кийинки күндөн. Лондон пока нормально. Американский сессия чыкты. Продолжение тренда, значит, биз покупательдердин күчүн көрүп жатабыз бул жерден. Давайте, кетсеңер кеткиле. Жакшы. Жаман чарчадым мен. Так, снятие жок. Снятие керек бизге. Снятие жок пока. Покупкага кетсе кете берсин, бизге модель чыкканда биз продажага покупкага киребиз. Вот мынакей. Покупкага киребиз. Вот снятие бар.
Вот неге СНР бияктан четкий бербейсиңер? Мейли мо СНРды улайын эле жок. Снятие вот мына фрактальный снятиядан кийин рынокто покупательдер болуп жатат. Вот мен бияктан мисалы үчүн покупкага көрүп жатам рынокты данный моментчи. Вот мына мондой көрүп атам да азыр. Покупка ушул жерден эле вот мынакей ближайший объем коюп туруп эле вот соотношение прибыль 1/2. Можно карап койсо болот бул жерденчи. Чисто опыт мененчи. Модель снятия бар, закреп бар покупкага. Можно да караганга. Эгерде рынок стоп-лосс менен жабып салбасачы. Мейли, көрөлүчү. ПДХны снятия кылды, реакция бар продажага. Меники прибыль бар биякта $1000чы. Просто мен азыр сделкамды жапкым келбей эле да. Неге дегенде менде азыр зачем жабып уже тренд восходящий, мен ушуну колдонуп кетсем болот. Бир запас менен алганбыз. Вот снятия бар, закреп бар. Рынок аябай ылдыйга бат түшкөнгө байланыштуу. Либо трейдерлер азыр ылдый Азияны минимальный базис снимать эткени келди, либо азыр биздики бияктан тренд продолжение ылдыйга кетет. Анткени ПДХны снятия кылды да рынокчу. Мен покупкага кирбейм негизи, эгерде ПДХны снятия албадым, мен покупкага кирмекмин. Жөн эле күтөм азыр. Рынок ылдыйга кетип калышы мүмкүн, анткени ПДХ снятия болгон. Вот мынакей азыр меники оюмча стоп-лосс менен жабылат. Покупательдердин күчүн көрө албай атам. Жок, алар жок дейт покупательдер. Сен көрүшүң керек бияктан бизди. Туура. 4%. Нормально. Да, бир сделка ачам, эгерде минус болсо 3% менен сделкага киргизем, эгерде плюс болсо 5% менен киргизем видеогочу. Өтө узун болгондо эч ким көрбөйт экен. Вот. Переснятия бар. Азия, Лондондун максимальный базасын снятия кылды, СНРга закреп болду. АФВГ бар рынокто. Продажа можно, бирок зачем? Зачем продажа? Рынок мындай агрессивно покупка кетип аткандачы. Зачем? Вот мынакей мынактан покупкага болчу да. Бияктан алыш керек болчу негизичи. Вот ушул биздин модель болмок. Соотношение прибыль 1/2. Мен азыр эмне кылам? Ордер флоу менен кирем, эгерде берсе рынок. СНРга бер, анда месса. Мынакей, көрдүңөрбү? Модель иштеп бермек. Дайчы мындай кылабыз. Уже новость чыкты да. 8-дечи. Тренд уже восходящий. Прям идеально торговать этик деген ойдомун. Дайчы ушу менен 4% менен бүтүрөлү. Видео өтө узун болуп кетпесин. Негизи узун видеолорду жакшы көрөм мен өзүмчү. Просто кыска видео болсо дагы бир жагынан жакшы экен да. 4% кылдык. Канча сделка мен азыр көрсөтөм. Так, 4% кылдык биз. 2 сделка,